بسم الله ما شاء الله، وما فيش حارس إلا الله، وأنس يلعب ويا أصحابه، وسيدنا محمد يستناه بعد ما يلعب يجري عليه، بحنان الأب يربيه، والحنية تبان في عينيه، وبيضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار، قال له في ودنه على مشوار، وأنس طفل صغير لكن كان بيأمنوا على الأسرار، خبى السر يا أمحايا مهما تزن. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, сиздердин бүгүнкү ыйык курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен бул кайрымдуулук эстафетаны ырчы Айтурган Эримековдон кабыл алган болчумун. Баарыңыздарды кайрымдуулук ишке чакырып кетем. Жана ошондой эле бул эстафетаны эки инсанга тапшырып бермекчимин. Биринчиси Ош шаарынын спорт комитетинин төрагасы, эреже серуш боюнча Евразия чемпиону Кылычбек Саркарбаев досума, жана ошондой эле ырчы Айпери Кулбаева. ممكن أقول ولا أقدر تاتي خط